A hi maxaka ni pixeweta kusuka tindhawini ta ku hambanahambana ni mi amukela ka Conspicuous Talents TV, home of analysis and talent. So we are under the banner of Conspicuous Talents TV. A hi tlangi na genge. So lexi nga kona namuntlha we are just going to do a bit of analysis nyana, and then analysis yeleyo yi ta va yi kha yi back up hi opinion ya mina. There are no facts presented, just opinions. So please swi tekela enhlokweni ku ni ya ko va mavonelo ya mina na tshikelela kwala ka mavonelo, cause a ni na ku tikuma se mi tikuma mi kha mi va mi hlamula swo ka mi nga swi tivi ku mi hlamula yini. So handle ka sweswo, handle ko dya nkarhi lexi ni lavaka hi vulavula hi xona namuntlha na hi ya vulavula hi Mr Post March beef, March ya n'hweti hayi March leyo ya ku vula ku swilo swi tele. And then hi tlhela hi vulavula nyana a bit of Ben Mayengani album, cause hi vone henhla vusikisi ha kombisa ku Ben Mayengani yi ta humesa album now. So lexi ni ya ku ya tshikelela ka xona i ku early this year Mr Post i vulavule hi ku ya hlanganiwa hi March yi fikile namuntlha hi ti 16 ta March, n'we mi nga ta n'wi tshamiwa na video namuntlha se hi le ka ni ku hi mid March kahle kahle hi le xikarhi ka March. So a hi siza hi twa nchumu kumbe a hi siza hi twa nchumu Mr Post a lahlela ku idea ya ku nga va ku ri yini lexi a ya ku ya vulavula hi xona ka ngoma yetu, tanihiloko mi swi tiva ku loko Benala ta humesa beef marito vana va loyi swingwiringwiri wa hi roho ka Facebook, even though Mr Post a vurini ku yena a hi munhu wa ka Facebook and all those things ma swi twisisa. So lexi ni na ku ya vulavula hi xona i ku Mr Post a nge beef Ben Mayengani March leyi, hambi u bifa ti-chances ta ku a bifa hi swilo leswi a nga ta ya katsa swo bifa nsati n'wana hinkwaswo yi le hansi possibility ya sweswo. Why ni vula so? Loko mi languta first video ya Mr Post loko a vulavula na Ben Mayengani hi this thing ku album ya ku yi bakwini ku hina hi le Giyani a yi twi, hi emphasize ku a hi endli music wa kahle hi sukela swa ti-beef. A tlha emphasize ku Ben Mayengani i onha music marito ya Mr Post ya ka that video ya January. A vuya second video loko Ben a ta va endla advert ya Palms, wa ku hlanganiweni Palms vanhu va ti-Palms mundzuku ku ta tsakiwa and all those things. Mr Post a endla video laha nga vulavula na timhaka ta le Caltex na timhaka ta ku a tlhela a tshikelela kwalaho ka ku a hi endli music wa kahle, va nga bi music wa kahle wo tsakisa vanhu and all these things. I tshika mhaka ya ku ni tolovela ni nga ka ni nga ha ri ku n'wi khoteni right, but ni zama ku vula leswi swi nga vula hi Mr Post hi ndlela yeleyo. Video ma yi tiva mi yi vonini, I think na kwala ni endli video hi endli video henhla ka video. So Mr Post a nge a ya bifa Ben Mayengani na loko bifa chance ta ka bifa Ben Mayengani litsongo given the reasons leti mehe ni nga mi nyika tona ku emphasize ku ava music na ku Mr Post i kombe Beni ku i beef wa xichava Bennett, to be honest. Why ni vula so? Mr Post endle video January a vulavula hi vo mana Beni and all these things, ma swi tiva leswi a nga swi vula me swi ni chavisa no swi khuta. Ane Bennett a nga hlamula a nga vula nchumu hi swilo sweswo hinkwaswo, swi lo continue a ku mehe ni ba nghoma wehe ta sala elwa na nghoma hi ndlela yeliya, ma swi vona. I nga vula ku Bennett i obsessed the Mr Post cause almost everything lexi a xi endlaku ku a vulavula hi Mr Post. Swi komba ka Mr Post i vone opportunity, and then other thing i ku lexi ni nge te ni ta vulavula hi xona ni ta vulavula hi mhaka ya album ya Beni. So hi vone nhlaya vusikiza a tsale post ka Facebook, a post nyana na picture, and took that picture leyi nga yi posta ku nga va ku ri yo album cover or what. Picture ya koho hi yeleyi nga kwala swikirinini swa n'wehe ka nkarhi wa sweswi loko ni vulavula hi picture mi ni twa ku
e poste picture ni hlavusikiza ka Facebook, and then la ka post leyiwani ni hlavusikiza i vulavula hi ku album yi ready. So a tlha katsakatsa timhaka ta kota corona, you can read the screenshot cheko lexi ni nga xi attach kwala xikrinini, so mi nga ti hlayela kwalano. So lexi na ku vulavula hi xo album ya Benny a nge humesi beef much, it's just my prediction. I ta humesa album a nge humesi beef hi much, leswi a ni ta mi byela swona, leswi a ni ta vula swona. Album yi ta a nga loko u humesa album March kumbe April a nge beef. Langutani last year i be album ya ni happy, a ku nga ri na beef laha ku nga ri na nchumu. Ti-beef ta Benny ti tala ku huma hi December unless loko u cinca. And then xin'wana xa koho, beef ya Mr Post yi nga determine hi album ya Benny ku rhanga ku humesa mani between the two. Loko Benny u rhanga humesa album yi va clean yi nga ri na beef liya ku ze yi ti komba ngopfu ku yi kongome kwini, Mr Post a nge beef. Even if Benny u humesa beef, Mr Post swa endla fika a nga beef, and loko Mr Post u ba beef ku ta fika ku va beef leya ya ku sivasiva ya ku pfalapfala. You remember your ka that project ya vo garingani na tinsimu to tala laha leta ku ri beef kumbe leti hi nga fika hi hleketa ku i beef, ma vona mhaka ya kona. So as from mina hi leswi a ni mi khomele swoho for namuntlha sweswo, ku Mr Post ti-chance ta ku a ba beef this much ti le hansi ngopfu, kumbe ku humesa beef from Mr Post swi le hansi ngopfu, swa endla a nga humesi beef Mr Post. And album ya Benny Mayengani swa endla yi fika yi va clean yi nga vi na beef from the two, and swi ta ku vo tala mi expect ku twa something as you promised ku hi ta hlangana hi March. So na khensa guys ku va mi vone this video, n'we mi nga kota ku fika la video yi helelaku koho. Inkomu. Loko mi nge se subscribe-ani kumbe mi yimela nkarhi wa right lomu ku nga ku right for n'we ku mi subscribe. Inkomu.